The need for spiritual renovation. Apay anya dagiti masapol no renovation ko na tayo kot kadawian nga dengdenggen tayo detoy renovate, restore, nya pa dita panang simpamanan ket kasamo tayo iti renovation ngay ket masapol nga adda dagiti rumbeng nga aramiden tayo. So renovation according ije dictionary kunana the act of process of repairing. Apay nga repairing, gaputa, apay alaan tayo dito word nga repairing, apay nga je renovation kat anya iti pasut na je na espirituan nga biag tayo. So there are things that we need to repair in our spiritual life. Amen po ba? Yan. Kailangang meron yung mga dapat nga ma-repair ijay biag tayo. So, dijay repairing, nyapay renewing. Masapul nga ada dagiti ma-renew ijay bibiyag tayo, madaydayaw ti Apo. So kapag tayo po ay nakakalimot, may gamot yon isuda jay ma-renew wenno panang lagip tayo. Okay? So renewing, repairing, renewing, mapabaro manan. And then umay iti nya detoy restoring to good condition. Masapul nga ma-restore da jay good condition tayo. Masapul nga ma-restore da jay pigsa tayo. Mano dito'y tinabanbanog tatanga week nga padak. Yan, amin tayo. Nabambanog tayo. Ngam amoyo kadi nga oren no mabanbanog tayo. Ada iti panaka-restore ti pigsa tayo. Yan, so renovation, spiritual renovation. Anya pa, dapat dito'y the process of improving. Kunana, God wants us nga ma-improve tayo iti inaldaw-aldaw. Amen. May improvements nga dapat nga makita ijibiyag tayo. Nya pa improving broken, damaged, or outdated structure. Masapul nga ma-restore, ma-repair, dagiti na dadael. Kumbaga, kung sira ang ating devotional life, hindi maayos ang ating devotional life, it's time nga ma-repair. Amen. It's time nga ma-restore. No iti momentum iti panagserbi tayo ngay ket parang humihina na, it's time to be renewed. Amen. Kailangan na ma-renew ang lahat para sa ganon at least mapasayaat niya, maurnos da jay dapat nga maurnos. Okay? Ang ating text this morning will be ditoy 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kunana, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new is here. Okay? Lahat ba dito nakatanggap na kay Jesus Christ? Sino pa dito itihaan nga sure? Sige, agdumog tayo man, parahan nga mababain dagiti daduma. Let us bow down our heads. Sino pa dito'y itihaan nga sure ije salvation na? Sino pa dito ang hindi pa sure sa kanyang salvation? Pwede bang pakitaas ang kamay? Yung hindi pa sure sa kanyang salvation. Praise the Lord. All of us are sure to our salvation. Amen? So, pakisabi sa katabi mo, you are a new creation in Christ. Yan. Apay nga, we are a new creation in Christ. Before nga ikot, na-damage iti biyag tayo, nasira ang ating buhay, nasira ang ating pagkatao dahil sa kasalanan. But you know, iti nagbalin nga tao nga imay nga inyag na iti restoration, inmay na in-renovate iti amin, iti biyag iti tao. Sino? Isu ni Apo tayo nga Hesus Kristo, Jesus Christ. Amen? Those who accepted Him as their Savior in life, renovation came. Ijay biyag da. Ijay biyag tayo. In mighty pan nakaurnos iti biyag tayo. That's why kuna ni Apostle Paul, kung sino man ang nasa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Why? Because Christ Himself, ni Apo Jesus, inmay na inurnos. Anyone who accepted the Lord Jesus Christ, yung buhay natin noon na magulo, yung buhay natin noon na walang proper order, because Christ came in us, nagkaroon ng ayos ang ating buhay. Amen?
na ornos. And then kunana, he is a new creation. Yeah? If anyone is in Christ, he is a new creation. Bagong-bago siya. New, barbaro nga na renovate da jay biyag na. And dagi jay banbanag nga awanon. So daytoy iti makita iti biyag ti maysa nga tao who accepted the Lord Jesus Christ nga na-renew iti biyag na. Nya? The old has gone. Yung mga dating ugali, dating mga gawa mo noon na hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon, wala na yon. Lumipas na yon. In ang buhay mo ngayon bilang isang mananampalataya kay Kristo na bago na. Yeah? So, the old has gone, the new has come. Sinong gumawa nun? Si Jesus Christ. So, iji panagbeg tayo as believers in the Lord, habang agtultuloy tayo nga agserserbi iti Apo, there are times iti biyag tayo because this is the work of the devil. This is the work of Satan. To destroy our relationship to God, to remove our goal. Ikatuna da momentum tayo, patam na yun na da momentum mong agserbi kini Apo Dios. Umay iti ma-disalign, iti proper alignment tayo kini Apo, so we really need the spiritual renovation. Madaydayaw ti Apo. What are the needs? Anya dagiti need tayo? Tapno iti kasta tuloy-tuloy ti panakayornos. Yeah? I admit, haan tayo nga, may siyak nga may sa hanak nga perfect, hanak nga holy, nga mapaspasan to, madaydayaw ti Apo, adadagiti banbanag in my life nga kailangak nga maurnos iti inaldaw-aldaw a panagbiag ko, daji panunot ko, daji ambition ko iti panagserbig, ambition ko iti biag, uray no nagmayat ti planom tata, into no after manungal aldaw, adamanon ti imay nga distraction. And we really need nga talaga nga mai-align tayo iti proper nga order, nga inted iti Apo, in kabil ni Apo Diyos iti biag tayo. So what are the needs for spiritual renovation? The Church of God, iti iglesia iti Apo, masapol nga kanayon nga mai-align iti purpose ti Apo. Kat no mai-align iti purpose ti Apo, nagmayat iti flow na. Remember, no di bagbagi tayo niya, no apay nga agsakit-sakit ti ulo tayo, di kalman, di travel ko tayo, talaga nga sakit ti ulo. Nga magyaman naktada ti nalaing nga ag-reflect. So reflect na nga kasta, kuna na apay ngamin nga agsasakit ti ulo tayo no maminsan, hanga napintas ti panagtaray ti dara tayo. O, no adagsakit ti ulo nita, hanga napintas ti panagtaray ti daram. So tinaramid na in reflect na habag tataray jay lugan, di madamdamakot min mayat. Ganun pala yun. So no adadagiti hindrances, iti panag-flow iti spiritual life tayo, di journey tayo nga kasta kailangan nga da iti mai-repair. So number one that we need to understand, we know masapol nga maipalagip kada tayo, the need for spiritual renovation is number one, remembering the finished work of Christ for us. Lagipon tayo da jay nilpas ni Apo Jesus para kada tayo. Anya da jay nilupas ni Jesus Christ for us. Iji Romans chapter 6 verse 11, kunana, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Yeah? In the same way, count yourselves dead to sin. Patay na tayo sa kasalanan because of the work of Christ. Gapo ije trabaho ni Kristo. Anya daytoy trabaho ni adati dua ditoy nga in note ko. Anya daytoy in lepas ni Jesus Christ para kada tayo. Jay redemption tayo. Jay panakaisaknap tayo, panakaisalakan tayo, panakasubot tayo manipod iti basol. So nga gapo ka ni Jesus Christ nga nang subot kada tayo manipod iti basol. We are redeemed by the blood of Jesus Christ. Nya? So, gapo iji dara ni Apo Jesus, the blood of Jesus Christ, nga true iji blood ni Jesus Christ, nga nakaridiman tayo nga kasta. Nya? Ngayon masapol nga lagipon tayo, nga datayo kot natay tayon iti basol. Madaydayaw ti Apo. Remembering the finished work of Christ for us. Haan tayo nga baybayan da ito nga mensahe. Han tayo nga ikaton da di pinaka
banor na daytoy, nabalor daytoy nga mensahe nga kunana ko remembering anya da jay finish work, anya da inlepas ni Jesus Christ tapno na isalakan ka, nya. So the jay redemption tayo na isaknap tayo, we are redeemed by the blood of Jesus. Haan nga blood ti animal, but the blood of Jesus, the Lamb of God who is the Lord Jesus Christ. Ti pan naka-redeem tayo, ti pan nakaisalakan tayo, ti pan nakaugas iti basol tayo, kat haan nga sinsinan, no di kat daran ni Apo Jesus, maraydayaw ti Apo. Remember, kat into no lagi pun tayo, ikan tayo kumait ti importansya na dadzay. Nga gapo kanyak ngay kat na ina-crucify ni Jesus. Gapo kanyak ngay kat na natay iso na ijay cross. So, lagi pan tayo, into no lagi pan tayo kumade jay, mariing da jerik na tayo, ma-restore da jerik nam nga, because of the finished work of Christ in you. Kunam nga ay bumangon akmanon, I need to stand again. I need to move again. I need to see da jay talaga nga purpose iti Apo iti biyag ko, and the purpose of why I'm still living. That is to serve God. Yeah? So, finished work of Christ. Anya pa di reconciliation tayo. Di pa nakaikonikta tayo kini Apo. We are connected already to the Lord Jesus Christ. Amen. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, because of our faith in Christ. Yeah? Because of our faith in Christ, we are reconciled to Him. We are reconciled to God. Nga haantay kat kumanga maikari ditoy nga banag. But through the finished work of Christ, inaramid na tapno iti kasta saan tayo nga mapukaw. He reconciled us back to God ni Jesus Christ. This is the reason why nga makaasidag tayo kini Apo. Nuhaan nga gapo ko ni Kristo saan tayo nga makapagdaydayaw kinkwana nga direct. Hantayo nga makaasidag kini Apo nga ibagati kasapulan tayo. But we thank God, iso nga iji prayer tayo, into no agkararag tayo. Nya, see to it, when we pray because of the Lord Jesus Christ, nya He is the way. Iso na iti nagbalin nga dalan. Tapno iti kastak at makakommunicate tayo iti Dios directly, madaydayaw ti Apo. That is a big issue, ijay dakkel deto nga issue, ijay imatang ti tao kun imatang ti Dios. So. We are reconciled to Him. Di kunana, we cannot see God face to face. Gapo ijay kinasantuna, gapumot ijay kinamanagbasol tayo. But because of the Lord Jesus Christ, because of His death, because of His suffering, because of His sacrifices to the cross of Calvary, we are reconciled back to God. Kunana, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, kuna ni Jesus. Siputan nyo di prayer. When we pray, kuna tayo, this we ask in the name of Jesus Christ. Amen. Very important diay. When we pray to God, kanayon tayo nga ibaga nga, this we ask, dinawat ko daytoy, gapu itinaga na Jesus nga pumi. Amen. Because awan ti makapagkararag kini Apo Dios, no saan nga gapu ko ni Kristo Jesus. No saan nga gapu kinkwana. So this is the very important thing when we pray. We cannot pray to God directly. No saan tayo nga magnakin ni Apo Jesus. Kunana, iso nga He is the way. Amen. He is the ultimate way. Iso na itigapuanan no apay nga adati connection tayo kon ni Father. Madaydayaw ti Apo. So, iti pa nakaisalakan tayo nga rod kat haan nga relihiyon, haan nga simbaan ti mang isalakan, but jay relationship tayo kon ni Apo tayo nga Hesus Kristo, because He is the ultimate nga nangi-repair, nangi-ornos, na magbalin, nga iso iti rangtay, tapno iti kasta makaasidag tayo kini Apo. Remember the finished work of Christ. Madaydayaw ni Apo Diyos.
The need for spiritual renovation, anya tinid tayo, tapno iti kastangay kat mabangon manan da di ayat tayo, mabangon manan da di rikna tayo nga mangipursigi, iji panagserbi tayo kini Apo, lagi pon tayo nga saan nga sinsinan, da di intrabaho ni Apo Jesus nga salvation tayo. That's why we cannot work out our salvation. Saan tayo nga agtrabaho tapno maisalakan tayo. But we work to maintain our salvation. Amen. We maintain our salvation through the bunga iti faith tayo. We are not working hard. Hantayo nga agtrabaho iti kastalaunay. Hantayo nga gagagatan ti agministry tapno maisalakan tayo. Because ni Jesus Christ, He finished all at the cross of Calvary. So ti aramiden tayo nga rod kakabsat, is di kunan ni Apostle Paul, work out your salvation. Kunana, aywanam di pa nakaisalakan mo, mintinaram da di salvation nga naitodkin ka, alagaan mo yan. Si tuit na hindi yan masisira. Nya? Masapol nga aywanam da di salvation nga dakin ka, mintinaram da itatap no napintas ti flow, madaydayaw ti Apo. Uray mo't dagiti agmin-maintain tapnuhan handa nga agsakit wenno handa nga ma-stroke manan. Ngem masapol nga i-maintain da nga kanayon no iti physical wenno dagitoy da nga banbanag ket adaman iti pagkamalianan no maminsan nya nga pwede man min-maintain yan na stroke ba mo. Anya nga yung garod, hantayo nga control da jayon. Basta importante, do your maintenance, kunada garod. Likewise, iji pa nagserbi tayo kini Apo, the salvation we receive from Christ, we need to keep it, we need to take care of it. Madaydayaw ti Apo, ag-amin kayo man. Yeah. So dijay, so kunana in the same way, count yourselves. Detoy importante detoy. Count yourselves dead to sin. So if we remember that we are dead to sin, kung patay na tayo sa kasalanan, we always remember, patay ako sa kasalanan. So ibig sabihin, huwag mo nang gawin kung ano yung kasalanan. Remember the finished work. Tinapos na ni Jesus Christ. Inlupas nan, binayadanan da jay nga banag, I need to maintain my walk with Him. Jay pa nakipagnakin kwa na kasi kumaiti umay ije panunot tayo. Number 2, need for spiritual renovation. Willingness to die to ourselves daily. Nabanggit ko, Galatians chapter 2 verse 20 ko na I have been crucified with Christ. Madaydayaw ti Apo nakipaglansa tayo aminon kini Kristo. We have been crucified with Christ. Na ilansa da jay basol tayo, idi na ilansa ni Apo Jesus. Inawit ni Jesus Christ. He carried our sin at the cross of Calvary. Willingness to die to ourselves daily. Yan. Bagam takatabi mo, daily. Yan. Galatians 2:20, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live. Hindi na yung pagkatao ko na dati. Iti agbibiyag dito'y bukod ko nga bagi. Ngam kunana, but Christ who lives in me. Christ who lives in me. Christ is living in us. Madaydayaw ti Apo. Yeah? Isuna iti agbibiyag kanya tayo. So if Christ is living in us, apay nga kunana ditoy nga kunak ditoy nga willingness to die to ourselves daily. Adda gamin dagiti self-desire tayo nga haan nga align ijay desire iti Apo para kada tayo. Gets natin yon? We need to die in our own desire, selfish desire, but to live what Christ desire in us. Agbiag tayo ijay kayat iti Apo, in design ni Apo nga klase iti panagbiag tayo. So agyaman tayo ta agbibiyag tayo nga adda ni Kristo iti biyag tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos. In the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Himay-himayin tayo dito yung verse. I have been crucified with Christ. We are already crucified with Christ. Amen. Patay tayo noon, but ngayon buhay tayo dahil kay Kristo.
It is no longer I who live. Haanan nga jay kay kayat ko iti pagbiagak, madaydayaw ti Dios. Haanan nga jay kayat mo iti pagbiagam, although adamat jay na intawan nga kayat tayong aramidan ijay biag tayo, but always nga naka-align ijay kayat iti Apo, because God ni Apo Diyos saan na nga kayat nga madidigra tayo, inuhan na kayat nga madadaol iti biag tayo. So whatever nga naintawan nga desire tayo, makibiyang iti Apo ijay, He will lead us into all truth. Madaydayaw ti Apo. But Christ who lives in me, in the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Inted na iti biag na para kada tayo. So this is a part dahito iti pasot iti may sanga banag nga maaramid ije biag tayo kas namati kini Apo Dios. Jay pagka-willingness tayo. Hantayo nga ipilit jay kayat tayo. Hantayo nga ipilit na jay flesh desire tayo. But we need to always die in our self-desire. Nga da jay nga desire, isu iti mangdadaol ijay growth mo iti panagserbim kini Apo. Jay flesh desire that will cause you to sin before God. Katliklikan tayo da jay. Amen? So because we are no longer live, we are hantayon nga agbibiyag ijay kayat tayo, but agbibiyag tayo gapon na di Kristo adda kada tayo. Madaydayaw ti Dios. Number 3, intentionally working with God. Being a new creation, haantayo lang nga napabaro to enjoy the salvation, to enjoy the blessing, to enjoy the provision of God. Saan tayo lang nga napabaro to maintain our relationship with God, but to intentionally working with God. Intentionally working with God. Isu nga binalbaliwan na tayo ti Apo. That is the reason why God transformed our lives. God changed us. God made our lives new. We are a new creation. The old has gone, the new has come. So napabaro ka for a purpose. Nabago ang buhay natin for a purpose. Ano ba ang purpose ni Lord? Para magiging good influence dito sa society. God transformed our lives. God changed us to become a good influencer in our society. Because masapol nga adat ti model. Madaydayaw ti Dios. Tapno at araken ti tao. Masapol nga ada iti model nga makita ti tao nga iti agbyag kini Apo Dios ket nasaya at launay ken kamangha-mangha. And we as a church of God, we are the model in this society. Amen. We are the model in this society. So, anya nga dito, intentionally working with God. Gagaraan nga makipagtrabaho, gaputa, may sada to consider this. This is the purpose of why God transformed us to work with Him. Romans chapter 2 verse 10, kunana ni Apostle Paul, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tayo po ang katim ni God to fulfill His plan sa buhay ng mga tao na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Are we glad nga teamwork da ka ni Apo? Katrabahuan da tayo ni Apo Dios. Kuna ni Apostle Paul kadagiti iglesia, kadagiti namati Jeroma. Da tayo, na-create tayo, na-parswa tayo, nabalbaliwan tayo, na-transform tayo. Napili tayo to be a team. Makitrabaho. Iti dayto nga purpose created in Christ Jesus to do good works. Salaglagipon tayo to do good works. Amen. To do good works. Gawin yung tama. Yeah? As we continue to do good works, makita dahi tayo, biyag tayo, dahi buhay ng isang tagapagsunod ni Kristo. And then habang aramidan tayo dito as we live in this dying world, in this dark world, nga need dagiti tattao iti pagsarmingan da, need dagiti tattao iti pagsilawan.
So, datayo nga namati, datayo nga insalakan ti Apo, we are to work with God. Tarigagay iti Apo, datayo kas namati, nga aglawag tayo dito'y lubong ayan tayo. Datayo ti model, datayo ti kitaan dagiti tattao, nga ay nagmayat gayam ti agserbi kini Apo Diyos. Hada ko na nga, ay kasjay gayam, tinamati. So nga tinamati ko naragsak ti panagrup-rupa na. Rehayaw ti Apo, we are to advertise heaven. Amen. Naragsak ti panagrup-rupa na hanga nakarupanget. Nya, so nga, inaldaw-aldaw, uray no adu-adu ti problema tayo, dut dadagsan tayo. Libre ti agisam. Amen. Pangkontra. Yan. Pangkontra iti isam tayo, kadagiti anyaman nga dadagsan iti biyag. To enlighten our burdens is to keep on smiling, showing that we are believers in the Lord Jesus Christ. Ngawan ti malugi nga agserbikin kwa na maraydayaw ti Apo. Intentionally working with God. Laglagi pun tayo, iso nga amamin tayo, all of us, adati dapat nga aramidon tayo. We are to do our assignment. Maraydayaw ti Diyos. Mark chapter 16 verse 15. And he said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Willingness to die, intentionally working with God. Gaputa daytoy iti trabaho nga in baga iti Apo kada tayo. Anya daytoy nga work. What is this work that we need nga makipasutan? Mark 16:15. Anya daytoy nga klase ti trabaho. How we do this work? Paano natin gawin itong trabaho, mga kapatid? Anya ti ikasta tayo nga mang-fulfill ditoy nga trabaho? Proclaim. Proclaim the gospel. Han nga kunain ni Apo nga, ang kayo dyan barakaw, ang kayo dyan balukbuk. Wow, what, anya ti next is dyan barakaw? Balukbuk. Napasyar da, di last Sunday di ay, awan pay. So, haan ngayon bagan ti Apo nga, ang kayo dyan barakaw, o word in life, ang kayo dyan, pinyel, mabang kayo dyan. Ngam ko na aday to iti aramidon nyo. Ada ti specific nga task nga naited. Ada mo ti specific nga trabaho. Kan kas ano tayong aramidon. So datoy, go into all the world and proclaim the gospel. Anya dito i-proclaim tayo? Gospel. Ya, dajay naimbag nga damag. So nga masapol nga tartarimaanon tayo how we introduce the good news kadagiti tattao. Hantayo nga mapan nga hantayo nga amu ti aramidon tayo. Hantay nga mapan nga hantay nga amu iti testify tayo. Isu nga ditoy may palagip manon, we need to i-experton tayo ti ikasta tayo nga mang-i-share ti testimony tayo. To share our testimony, masapol nga clear, concise, precise, anointed. Maridayaw ti Apo. To proclaim our testimony, umununa di testimony tayo. Ibagam no apay nga kayat mo nga i-share ti word, gaputa na padasam. Kasi how you testify, dadya na padasam, will make it sure nga exciting dadya testimony. Maridayaw ti Apo. Tano, uray no, mayamayat dadya pa nang i-deliver tayo no, haanda nga masursurutan ti points mo, haanon nga excited diya nga dunggan. We need to make it clear. Maridayaw ti Apo. Yeah, so that's how ijay panag-apan tayo to proclaim the gospel. Umununa iti amin, i-prove mo pa ijay bagim how nga kunam nga you proclaim the gospel. Isu nga no apay nga mapantay, no apay nga adati training tayo, we need to amon tayo nga talaga nga napadasam ba din kinaimbag ni Apo Diyos? Napadasam ba nga talaga da jay sao ti Apo? Napadasam ba adda ba talaga ti impact na jay faith mo kini Apo? That is your testimony to share. Yeah, so ibingbingay mo da jay inaramid iti Apo ijay biyag mo. Madaydayaw ni Apo Diyos. So nga laglagi pun tayo kakabsat, this is our activity, this is our spiritual
aramidon iti daytoy nga bulan iti September. Iti personal nga biyag mo, iti uneg iti church kan iti outside, iti own family tayo. We need to fix no isimpa tayo dayjay na spiritual nga programa iti biyag tayo. Spiritual renovation is needed. For us nga into no adagamin daytoy panangiurnos tayo, panangi-fix tayo no anya dagiti na disalign iti bibiyag tayo. Na disalign iti na spiritual nga biyag tayo, na disalign tayo iti ministry nga naitalek ti tunggal maysa kada tayo. It is our time nga maiurnos kuma, ma-renovate kuma, maraydayaw ti Apo. Kat into no sumaruno, mayat ti panangipatuloy tayo nga mangitrabaho iti daytoy nga naitalek kada tayo. So this coming 16 will be our prayer in fasting. Part of renovation daytoy iti biyag tayo kakabsat. We need to pray. May sa tinag-amin. We need to intentionally nga agkararag with fasting. Maraydayaw ti Dios tapno matungpal adi da je vision tayo. Iti panang attain tayo je vision tayo, je goal tayo, je mission tayo saan nga nalalaka. Hanga kasla secular taaglugang ka gasolina am talugan kat mapangkan. You need to prepare your mind, everything aminan panunot pusom ken iti amin mo. Tapno iti kastakot mairubuat nga nasaya at daytoy. So kunin natin ito sa pananalangin at training maraydayaw ti Dios. So daytoy iti rason no apay nga masapul tayo in it is a part o panaka-renovate iti na espiritual nga biyag tayo kumot nga ibaga nga magulo iti spiritual life yu nga saysayaaton tayo pa iti alignment tayo kini Apo Dios. Iti trabaho nga na italek kada tayo. So iti daytoy nga gundaway, this is the message that I want to share to everyone in connection matlang iti daytoy nga aramidon tayo our Holy Communion. Lord God, tumakdag tayo man kakabsat, let us celebrate, let us contemplate, let us give thanks to Him. Let us continue to walk, to align, ay programa tayo, our personal nga agenda iti biyag tayo. Let us connect it to Him. Mapapigsa tayo, mapabilig tayo, gapukin ko ana. Hallelujah. Blessed be Thy name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We ask the worship leader to please lead us a song of thanksgiving. Glorify your holy name, God. Come on, church. Utter our words of thanksgiving. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, He is worthy. He is worthy and He made us worthy. Thank you, God. And to you are all things. You deserve the glory. Christ deserve the glory. Our Father in heaven deserve our praises. Come on, church, just lift up your voices to God, worship Him. You are worthy of it all. Oh God, you are worthy, you are worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
makakapsat. Hallelujah. As we give thanks to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us pray. Nga tunggal may sa kada tayo, pumiksa tayo, pay nga karkaro iti Apo to love Him more. Hallelujah. Oh, Jesus. We'll keep the bond. Iti dito yung iglesia, iti Apo, ituloy tayo nga agbalin nga natibker. Even though umay, dagiti banbanag nga mangpadas nga mangwasak iti panagkakadwa, mangwasak iti iglesia ti Apo. But because Christ came, iti pagayatan iti Apo, iti panagmaymay sa iti iglesia na. Let us pray for one another. As we partake this Holy Communion, agtuloy kumana communion tayo kini Apo. The covenant mo kini Apo Dios, agtalinaod nga natibker. We need each other. Let us pray for one another. Hallelujah. Lord God, iti dito yung gundaway, maulit kami nga agyaman. We do not know, Apo, no aniatis kasasad, titunggal may sa kada kami. Nga magyaman kami, ta pinagmaymay sana kami gapu iti ayat mo. Nga nilagip mi, nga sangsang kamay sa Apo, what the Lord has done at the cross of Calvary. O Lord God, nagmaymay sa kami, Apo Dios, iti dito yung gundaway, nga manguna, Apo. Strengthen our faith, O God. Tapos tumakdar kami nga sinitibker. Strengthen our faith, O God. Tapos di pamati mi ang talinaon nga nabilag, Apo. O Lord God, tulungan na kami, Apo Dios. Nga umay pa iti nasaysayaan nga pakan na kayornos. Iti bibiyag mi, iti alignment mi tumiptibker na pay, Apo. Ay wanam nito yung iglesia. Sa lakdibam ti pamati ti tunggal may sakada kami. Sila lagip kami nga kang kanayon, Apo, nga agbibiyag kamat kada kami. You are living inside of us, Lord. Madaydayaw ka nga Diyos, madaydayaw ka. Bind us together with the power of your love. Bind us together with one accord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Madaydayaw tinagan mo, Lord. Protect these young people. Lord, protect the children's ministry. Lord, protect the women's ministry. Protect the men, Apo. Lord, for us to become, Lord God, adang umapapoy, we keep our faith burning. Lord God, for us to fulfill the great commandments that you've entrusted to this church, O God. Apo, patibkurun na kami. Apo, idalan na kami, O Diyos. Tapos iti kanayon, di resulta, Apo, iti panang lagip mi, Apo. Iti na nabanor, wino nangina, ngay naramid niya, Apo, Jesus. Iso, Apo, iti mang-ipush kada kami, Apo Dios, to continue to pursue, to fulfill dito yung trabaho ngayon talak mo iti iglesia. Father, we thank you for the unity, the spirit of unity. Oh God, we thank you so much. Even ti panag-discipleship, Apo, ti training with the discipleship, we pray, oh God, dagiti teachers ka nag-commit, Apo, to teach, Lord God. Apo, agyaman kami. Agsangsang kami sa kami nga mangitag ay iti so amin mikin ka. As a church family, we commit everything, every ministry that you've entrusted to every department, oh God. Apo, agbalegi kami. Madaydayaw tinagan mo. Salamat ti dakkel nga ayat mo. Salamat ti kaasim. Salamat ti parabor mo, Apo. Idaydayaw da ka. We give you thanks, Lord, for you deserve our worship. You deserve, Lord God, ti panagdayaw mikin ka. Itinaga na Jesus nga po mi. Amen. Amen. God bless us all.